Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpalingad itinagan a Venus, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Impagarup ko no kontento akon, gaputa inasawanak ti ay ayatek unay. Ngem nagbiddutak gayam. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Venus dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay ayatan ka una, Venus. Patsin na kuma. Kasano ni Sheila? Imbagak matankan ka. Sinaakon ni Sheila. Apaman asong batan na. Tapno na wayatan adwa. Pudno ka diday tanga ibagbagam? Ama ano pagbalinan naklaang a number 2? Ama ano paggidanan na kami adwa? Saan, Venus? Sinaakon ni Sheila. Gaputa si kanti ay ayatak. Ay, Jack amo. Mariribo ka nak. Ikanak kumapay ti panawon kong agpanunot. Uwan, Venus. Katjak agapura. Urayak ti desisyon mo. Venus anak, agar-aram ka di kang kaday jayng Ignacio. Wan tatang. Sinong batam kadayn? Saan pa'y tatang? Anak ko, rumbang laeng akilatisam, anaimbag dagiti agar-aram kan ka. Narigat ti mailawlawan. Wan tatang. Nabayag mo't kat ti nga amok ni Ignacio. Agkaklase kami ngamin idi high school. Nasaya at nga rod ano kasta. Kurt, agayat kakadimat kan kuana? Jack pa'y amo tatang. Tingi-tingag pa'y anaimbag to'y riknak. Rumbang laeng, anak ko. Tapno di ka agbabawi iti udi na. Adaak manan, Venus. Umay ko ibaga. Tinasudi a panagayat ko kan ka. Ignacio. Ibagam ko ma. Ngay ayatan nakmat. Wan. Agayatak matkan ka. Agpeso ka di tinangag ko, Venus. Wan, Ignacio. Sungbata kung di panagayat mo. Gaputa ay ayatan ka mat. Yes! Siya akong ti kararagsakan a lalaki dito irabaw ti daga. Gaputa sinong bata nak ti ay atak unay a babae. Sapay ko matay patagnak, Ignacio. Kan kabaalam ko mga ilaban ti ayan ayat ta. Inton adadumteng apan nubok. Uwan, ikarik day ta. Gaputa jak kayat amapukaw ka kanyak. Among Venus, napintas ka. Kat, apay no napintasak manong Abel? Dayawag lang deta kinapintas mo. Gaputa, makaparahiaw. Di nakman paspasablugan. Pudno mo ti bagbaga ka. Ibagam ket din no anya tigatangam. Madamdaman day ta. Ada ka din boyfriend mo? Adda na. Ay, kunak no awan. Tagaramakan ka. Addan ka ayan ayat ko. Kat Jack tupulos isukan. I love you, darling. I love you too, darling. Aywon gayam. Sa dino ti kayat mo apapanan. Mapantaman ijay mall. Katuan sikat ti matungpal. Nagdungo ka talaga. Isa abayat abo may bayag tang agayan ayat. Nakarkaro at tumibtibgar ti panagayat ko kan ka. Talaga akastaat no siyak ti agayat. Ipaay ko ti amin akayat ti kaayan ayat ko. Kan aramidat ti amin akabaalak. Tapno di nakisukat. Di ka madanagan. Subadak tay ta panagayat mo kanyak. Agyaman ak unay, darling. Katsapay ko ma. Tagtalin at day ta panagayat mo kanyak. Unay kan, friend. Sinong batam gaya man na Ignacio? One friend, katamom, naragsa ka kadkadwa. Nadungupay kanyak. Apay,
Saan ka kadi amaragsakan para kanya? Talaga saan, friend? Ngamin, panagriknak. Kasla maisagmak ka lang. Ha? Saan ka di abinilin ka idin? Saan ka di abinagaan ka idi? Saan ka di nga imbagakken ka nga dan imuna akaayan-ayat ni Ignacio? Basta, jakon kaya tapagsaritaan ti may papandita. Taay ayat agmat unay-unay ni Ignacio. Ag-enjoy ka darling. Agkakapintas ti makita dito yung museum. Ag-enjoy ka talaga. Gaputa ka duwa ka. Nakarkarok at naka-holding hands na pa'y amagmag na. Ha? Kinunakmatan ka. Aramidat ti amin. Tapno agragsak ka. Ayong gayam. Mapantagumatang iti chocolates kan rosas intong madamdama. Agyamanak ha? Talaga ang nag-sweet ka. Iso ang nakarkaro ang maininlabakan ka. Kat jakon gamdon pa'y ti mangisukat kan ka. Agyamanak, darling. Ne. Mabiit lang, darling. Adaawag ko. Hello? Pasensya ka na. Adala ngamin napatag-apagnak. Sige, bye. Ni Sheila ka di manan di mawag. Wan, darling. Agpakadwa ko ma. Napan ijay balay. Anya? Uy. Saan ka di akasta? Saan ka nga agselos? Saan abale? Si Kanti ay ayatok. Wan ang amaday di balayo. Ama, no masangpot namin to nagawid ka. Saan, darling? Agawi din. Sinaam nga minan Oh, friend. Apay anak karupangat ka? Awan, friend. Din ako ni kaskaso. Winno, at the LQU kan ni Ignacio alabidabs mo. Awan? Si Kamot? Nagdungon tupay kanya. Apay nga ron akas na tijar mo. Mabwisit ak. Mabwisit ka talaga. Ay, bwisit. Una yan, tainulit na pa'y. Mabwisit ka talaga. Anya ka diti pa kabwisitam. Dadya Sheila, agkaraawag kit din, idi agdedate kami kan Ignacio. Ay na, Venus. Natural. Awagan na ni Ignacio. Gaputa boyfriend na. Ay, daytan jay ibagbagakan ka idi. Ano song batam ni Ignacio, addan to kainagaw mo iti oras kan atensyon. Gaput adan ni Sheila nga imuna nga inayat na. Anya ka matun, friend. Imbes nga i-comfort na, sermonan nakit din. Ay, pasensya kan, friend, apay ko mga i-comfort ka. Kat bidot mo ti aramidam. Basta, siyak tumatlang ti mga bak iti puso ni Ignacio. Ay, por Diyos, aya. Ay, jak amuno anya ti saritaagkan ka, Venus. Nagbalin kan amaag, gapo iti dayjay nga Ignacio. Darling, kaano ka di asinaam ni Sheila? Agururay ak itinapintas agundaway, darling. Kaanon tupay dayta? Wano? Siya kung ti mangi message kan kwa na. Uy, saan Amangan no karkaron to aparay ko ti rumsa. Jakon makauray. Kaya't ko mabukudan ti atensyon kan oras mo. Ngam saan akas karina dayta? Komplikado pa lang ti sitwasyon. Basta, no jakon makauray, siya kung ti mangi pamuspusan iti amin. Naimbag ng oras mo, Venus. Ha? Amok ngam amunat. Gapu tapatsyak anamin adon anakitam tiladawan ko. Sheila? Isyak nga rod. Nagpaspasara kak ngay may ditoy. Gapu taamok aditoy ka amang mangan tunggal lunch break yo. Taasidag iti opisina yo. Ket agyaman ak unay kanaranaan ka. Anya ka di tigagaram kanya? Amok nga da relasyon yo kini Ignacio. Ngam sa anak ngay may ditoy. Tapno apain ka. Imayak.
Tapno makisaritakan ka. Ano mabalin? Adaywam ko man ni Ignacio. Gaputa masikugak. Kat iso ti ama. Ha? Agpaiso ti bagbagak, Venus. Mano abulanan tasikog mo? 5 abulanan. Kat, manamnamak ka di nga adaywamon ni Ignacio. Gapo itinaamuan. Napaulima ka magtan, Venus. Sige nga ron. Panawan kan. Kat sapay kumata amirisam ahusto. Tiimbagak. Ignacio, nakisao kanyak ni Sheila. Masikog ka nun. Anya? Apay, nagkita kayo kadi? Dinanon nak iji karinderi apang panganak iti kalman. Una yun day ang babae. Binirok na kapaylaan. Agpaiso ka di ang masikog. Diyak masigurado. Ngam no masikog man bilang. Suportarak lang ti anak mi. Katsikat ti pilyak. Namin anumat ngaminan nga imbagakan ka asinaamon. Insina kon. Dayjay lang, tanailawan kami idi. Kat iso ti kamat na kanyak. Di ka madanagan, Venus. Uray masikog ni Sheila. Saan ka nga isina? Sikat ti asawaag. Sikat ikalaysak. Adda ka man nandito Sheila. Wan, Venus. Imayak tapno makisaumanin kan ka. Kas makita mat. Dakalan ti tiyan ko. Nagparangakan ka ita. Tapno ipanagnak ko apod no timbagak idi. Ama si kukak. Kat ni Ignacio ti ama na. Anya? Kat tangay di mo maadaywan ni Ignacio. Kandi kay mapagsina. Sapay ko mga rod tadi kanto agriri. Intun ikamat ko ti responsibilidad na iti ubing. Anya ti kayat mo asawan, Sheila? Nakisauak kan kay di. Ano mabalin? Ipabusoy mon kanyak ni Ignacio. Tangay siyak ti mo na akayan ayat na. Ngam di mo mat pinatganday ta. Iso nga inton agpasngayak. Agkidawak iti sustento para iti anak ko. Kat idalan ko iti legal a proseso. Tapno saan ang makapagkatkat. Anya? Sapay kumata maawatam dayta, Sheila. Anya nga rod. Kat pinilim mo't ti agtalina at iti sidong ni Ignacio. Kat sapay ko mga rod. Tanaragsak kayon to. Friend, ada parikot ko. Anya mananday ta. Di mo kunaan ama ipapanmanan ka ni Ignacio. Tanauma akon amang dengeg iti dayta. Unay kamutan, friend. Alan Ibagam nga rudan. Masikugak, friend. Anya? Kat, amo ka din Ignacio? Uwan, kunanamat nga ikasarnak. Saan nga mo ni tatang da ito eh? Kat, ibagayo akan kwa na. Mabutoy nga, friend. Patsyak ang makaungat ni tatang ko. Nakarkaro no maamuan na nga dapay may sana si kugan ni Ignacio. Sakit nakisaumanan kanyak ni Sheila. Nga ikamat na ti pagrebangan ti ubing kan ni Ignacio. Daytan ti ibagbagakan ka idi, Venus. Angam, dinakmat dinangag. Nagpatingga ka lang iti sao nga isinam ni Ignacio. Si kamat tinagbantay dito tersena yo, Venus. Adami na pa na ni tatang. Iso asyak ti pinagbantay na. Masikog kamat nga agpaiso, Venus. Uwan, Abel. Apay nga rin nagkatawa ka. Adda ka namat gayam imo na asinikugan ti kayan ayat mo. Ako na maadi mo isuksukat. Arig na inagaw mo piman, di kaayan ayat na. Abel. Ay na,
sakla ko mga minti inayat mo idi. At least, baruak. Awan obligasyon ko iti dumata o tano siyak ti agayat, may salaeng. Jak paggigiddanen. Saan akas lajay kaayan-ayat mo? Mabalin ka di. Alaan mo dagiti ginatang mo. Tapanawan nak dito yan. No awanan ti sabali pay nga ibagam. Mababain akong kadagiti tattao, tatang. Ibagbagada nga inagaw ko ti kayan ayat ko kan ni Sheila. Ay, anya ngay nga raod. Kaslakas tamot nga main. Tatang. Awan maarami damaon anak ko. Masikog kan. Kat umadanin ti kalay sayaw kan ni Ignacio. Adda nga adda ti mga gamasa o ti tattao maipapankan ka. Gamanya ngay nga raod. Pinili mo ti makikalay sa kan Ignacio. Tatang. Anak, ano sam no anyaman dagiti mangmangag mo nga ibagbagadakan ka. Amudan nga adaim mo na asinikugan ti kaayan ayat mo. Kastamat nga ano sam no adda ti kabingay mo iti atensyon ni Ignacio. Taadakat nga raod may saaputot na. Amasapol nga ipaayan na matlaang iti suporta. Tatang. Naragsakak, gaputaing kalaysanak ni Ignacio, ngem addala tamariknak a panagbabawi, ngem amok analadawan ti amin. Supsuportaran naman ti putot na iti imuna a kaayan-ayat na. Ngem aging gaita, adulat ta ti ibagbaga dagiti tattao, may papankanyak. Ngem jaklat ta nagtagtagari, gaputa amok met a nagbiddutak. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Venus. Pagayam Venus, bidot nga minti inaramid mo. Nakisaukan ka ni Sheila, ngam di mo yung kaskaso. At amala, nalpasan ti amin. Awan sa bali nga aramidem, no di ti mga klon, iti sitwasyon nyo. Ala, sapay la kuma, tanatalinaay, ti panaglalangan nyo. Bueno papagayam, ingka nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Venus adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Anchong. Kan iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.